Jolma na burjudo. Jolma pa holang do. Mau tunggu kopi orang biji bori dia kena marla mata mah alai kumar biji orang mau disi. Bawa cara na hela perwau manuk mangadu potugiru do mana do dia di mana. Nunga sao tutu ito na tinodumi neko sao to tulay ko hatakku tuang na dua selamat madiamu selamat berbahagia tuho itoku madok mulia tidak ito disudi aka usaha aka pabainamu bitiki rapida dijoloni omato masailas dorak itu iba ko samon sianau boam masudi poda sedarion nang dot sebelumnya terlumobi poda nasihat Tuhan asa terdao itu poru pakono asa terdao itu boru sinaga sialupa sinaga nasi saya mat keluarga sonari to nunga saho di keluarga ni sinaga sidaur 100% mau dikeluarkan si Daur 100% mau dikeluarkan si Naga ho mabai do ohlongmu tu keluarga si Daur do tu keluarga si Naga unang dibagi-bagi ho baik tu keluarga si Daur ho baik tu keluarga si Naga molo tu ngadong na orang di bagasan keluargamu malo-malo mawenang baru asiaku iko boy maho keluarga si Tiruon iko baga do ito pangalakam partidang postorak ito nunga wereng salilingon pangalhong jolma na burjudo jolma pa holang do iko lobi siyan sa lelengon na kami bere pabay nami so kanido tulay ko mole ate matutulay ko nunga dito do ho itokon na gabi do nga saripem nunga dito do ho itokon na gabi pasuduk belum sada si pabawa nok kutuho ito leku do pangidokku sada nagumos dung maruzung moluni papa ima si matlab maruzung moluni papa tua maruzung moluni uda nang songoni amang bor awas ada bawa nama kaholongi itokon disude itoki ama na kami pagkati di sude halakon akka bapa nami ama sada ama bawa na suboy mamereng itokon lungunan ama bawa na suboy mamereng itokon tangis alaniatan ni Zolma saunari lay nungalas rohaku bahwa adong sada bawa na siap menerima itokon dan siap menerima hidup dan mati ingat malai jajimuna ditiki patu polemu bahwa naung di pasadan itu ahli tuk so jadi siram ingat tamu mangat pada mune bahwa na so jadi hamu na siram so sinirang ni hamatean pos doro aku tuh olehku hojok mana bujudo hojol ma pangajudo
ikon ajua muro itokon disude haurangan na disude lagana disude reteng na nunga di boto hona tumasegodang molo pangalaw ni tokon las doro akito di pajalomi disude lain disude pangalaw ni itokon saunari lain orang ama disobok ni aduan dong aku masih syukunan dong aku makata posro aku tuh holai ikut pigio kudo kabar naringgan siang rumah tangga muna ikut sering-sering doho pasukun tu naburkon aduan doho tu oma on ima sima domon ikut pegon nami do kabar naringgan siap kamu malotung nahurang pelayat anon ni akapangalaw ni itokon gomos pangidak kudalay unang sampai mangunay tangak ko lay ada kudo na maniak molo sopa ubege di rumah tanggamu nahurang denggan jadi posro aku disude nai iko baga do benomu mga juaju itokon pangido aku tu ang tade bata diari nok sapu di sadarion sa rodi aris selanjutnya saya marah pihak pematutu pasu-pasu ni debata tu hamuna saya tabba ma rezeki di hamuna di rumah tangga muna di pangaratuan mahela madar hela makin hata ni pendomo numatung masih bagas nah pasti kami posrohan kami pihak selalu naik ate yaitu hobi worku nian doro aku nomor rasto tu bagas ni sidaur dah adong bega bibin belak tu beri sok kalau pedukku kalau tu nak masak kondisan alaya ambil kokko bapak udah ku kadung doh di muru-muru dua kan alaya di marhitin ang dapot serokat itu din tu warga sidaur las doro aku ni si aku boto do satu ngamati do pakai sirup kor mangari polisi naga aku ini nasador may lulion do kalau pajutan aku polisi naga alay gabi maatong atehen madar hello bono-muro di akan amar gobas di hula mau tunggu kopi orang berjuji bori di akan amar lafatan mah alay kumar juji orang mau di si bacara na hela perwau manuk mangaru potugir do mana do dia di mana dia itu kau borku aju masih doruki itu umpan anak tinggal terlapan delton ala namar sasa do polisi marudak kopu mana jaga rompasa ikut ni sasa di pengantiri asa gabi pemuda tong ubuti sesudah munang gabi merah kisah menelus neluku itu jumpa lima saat di rumah tangga mau tu ngadong dan lebih hurang di rumah tangga muna unang tu yang rokok sulit berita susumania dia pahit ku masih di bagas rohami setelah huburu ni raja ko tanda huburu sini agak seorang ni kutu aminati sada sejarah dia sada turi-turi dia sada pertingkatan mau lo berjudo kamu nonton dang gabi subur dang gabi mania ada teni botomon mau lo hurang jago dia ke rumah tangga muna ate soman perpunguni ugutima baik perpunguni dia ke nah hurang logi di tongga-tongga di rumah tangga gabi orang sate jadi soal pesatannya mata hela burjuh hela ya pemerintah orang marah yang lain nomor 8 atau paket hela permusit nami asal pesatan ini mata hela kami mengundang nana partusibah kita burjuh masing-masing Ida tutup dia mengenai dua mang atau hodoh hani iga cima tuan ikon dari itu amang manutong lupok kanami obat kanami cima tuan tangga dong peon ni nakot ijabu kalau boy pangido aku tuh
Kadang berbeda baik ko amang. Wow. Jangan sinagam na sa daw. Uweda. Manang kuhami sa suli. Pagkas ko ba ng malamangda? Daki ko na lang ipangalihan mo. Asal-asal man namin. Pagkar na sukutok kami. Walang sukutok ko hami amang. Sa paratuanan walang mo. So dia benan ni kami ison boleh sukutok ko kami ala sarwa nami dan ala ni pangalian ni pokok na sehat-sehat idong ko namin mamido di baru ko pay ko sa manido Jason Puru ungahan na bayan madar ni helakon benok ko mahati-hati minang lahu ko para datok ko buanom mo iko burjudo ho matkeluarga do mareda sude awa gerete nga berko ang keluar kata tongdo ikoku kiri imang ko panghidak ko hawaru agay sa punan iba baru jari rohani syekana idong ko ang mangido to hawaru ko do anak ko da damang da so kani mang ko panghido ako yate minang lahu para datok ko tinggal-tinggal ko rumah tangga. Ini nak apa panggilan nani? Mau dengan Ya,